Kaseng Trilang Sport and Cultural Club Pongtung kan sepelong ya ke final haka santarik unai win. Haka ne kasni kan donru art league final ka jongki kentai kaban sepelong ru haka Shibaje Janmin haka baka Motion Sport Club kan saya kun persya ya ke Walengkat Football Club. Bat ka onda 14 jongki shinrang kiban saya kini ya ke nam ladu tilong ke Young Boy Rimasar persya ya ke Friend 11 United haka Port RBJ Janmin. Haka tegas ni kin dondu kinong ruai bapau nam na po kadong ngatahan ke jongi kiban sa pensyumshid haka tegas ni kita kilong usamla one job soklen lova mau Yong Ferdinand Masenting risk hem kong lam pen klan kong lam kini kiban sa pensyumshid nadu ke Port kat RBJ Sheneng. Kumta na kaliang jong ka klub kalakot kalawer ya kiriu ich football bakin wan ban sakhilang haka tegas ni. Usembut Menteri Jong Kejela uba Prestun Tunsong Ru unsalong ukongsan hakategas ni. Bapura 4 pentip syapi uday upa Ivason Kongbolo Sekretari Jong ke STSTC Pongtung. Hangnu bidan Syanu bidan Tanya pi marway ngadan kaman